Shabilesil liqaqua Jesucristo Jos y Baon San Juan. Kishtut qisiri laj Pedro utkiril naqyosh taqenkil Spanish solom di Jesus rarosh pan ali kish anabri chiresh chol salikwaak eku nakish patre qaqwa anili taq artesin qaqwe naqlaj Pedro kiril diret solenelil kish chere le Jesus qaqwa itaim karta kanaqwi chichehe kresh pan le Jesus Witkwak na kain ta kanak, tokretal tolien, kata kwahre, takein la. Hoka nakisutong kresil sa isyangke lakpapanel nak inka takam klitsolom aan. Abale Jesus muko kishye tare lak Pedro nak inka takam. Kishye pan, witkwak nakain takanak tokretal tolin el, kata kwahre. Ana in litsolom likiatinak chirish chishunil ay. Ut kishtsi kwe. Utlao nakanaw naksakaltialish olobaon. Tohkwang na batrik kilakshpanu li Jesus. Kwitate tsiiwamang chishkun kale. Ninkosla nakchishkuni li ruchichot. Mukotahat saklok tachoksh na ahe li hu te tsiiwamang. Ratin likakwa